Ai languteni ku namuntlha hi khome yini ka nongonoko ko Afrika wa vulavula vayingiseri mukana lona FM siku rikulu leri loko swi ta ka timhaka ta rihanyo Afrika-Dzonga na misava hinkwayo hi siku leri ku va ku tlangeriwa van'wani va lava va tirhaka hi ku hiteka va tirhaka hi matimba va tirhaka hi ku tiyimisela ku vona leswaku rixaka rero ra humelela rixaka rero ra va a ri na rihanyo lerinene kambe hambiswiritano va na mintlhontlho leyi na vo va hlanganaka na yona eka vutomi bya vona bya siku rin'wana na rin'wana se xivutiso ku ta va ku mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona loko ri ve yi koho ku nga va ku ri ya njhani kambe ke mhakankulu leyi hi sungulaka yona hi ri ka n'we vaongori hinkwenu vaongori hinkwenu n'wina mi nga yingisela Munghana Lonene FM ka nhlekani lowu na n'we mi nga vatswari kumbe vahlayisi va vaongori haya mi khensa swinene ku va mi hlayisele kumbe mi tswalele vaongori lava va nga hetelela va vo va nge le ku tirheni hi ku hiteka masivona se vaongori hinkwenu kwala mi nga yingisela mi ri kona hikha mina ni mi hluvulela xihuku ka ntirho wa n'wehe lowu mu nga wu tirha loko hi hlangane na ntungu wa COVID-19 mi yimini mi ku hina hayi hi ta tirha impela mi ya mahlweni mi tirha mavona mhaka ko se namuntlha ni lava ku mi ni byela n'wehe ku mi titwa njhani hi siku lera n'wehe na ku mintlhontlho leyi mi nga va ku mi kha mi hlangana na yona ku nga va ku ri ya mixaka muni na koho mi lava ku yi ololoxiwa hi ndlela yihi hi ndlela yeleyo se hi bula na vaongori bula na vaongori namuntlha ni kombela ku mi pfalela handle n'we van'wani mo yingisela mi twa vaongori hi ndlela leyi ni lava ku ta va vutisa na timhaka leti mi ti vulaka masiku mi ku va khola nkama wun'wani mi ku wun'wani ni byela ku wekalanga i kuma i tshame laya a OPD a OPD la vanhu va byela va ta hi va fikela kona la xibedhlele va ri i outside patient district kumbe department sweswe se very loko i fikela i kuma vaongori va kha va hindza va ya va hindza va ya va kha va nga ku hlamuli se ve makhola se la ta twa n'we ku impela makhola na ku hi n'we va mani mi tirhela ka xibedhlele xi kumbe mi tirhela ka tliliniki yi loko mi nga lava ku tivula mavito na swa swi bihangi mi byela na ku mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi vaongori ku nga va ku ri mintlhontlho ya mixaka muni se i siku ra n'wina leri hi ta bula na ndhawu le rihanyo buti Foster Mohale va yime kulunga ku lawa ta bula na hina ta tlhela hi bula na va DENOSA va tivitana Democratic Nursing Organization of South Africa hi ta tlhela hi bula na lava va Young Nurses Indaba Trade Union hi bula na vona lava hinkwavo va hi byela ku ri vula yini siku leri ka vaongori se ni ta ri namuntlha hi kongomise nongonoko lowu ka vaongori se loko hi kongomise nongonoko lowu ka vaongori na vanhu lava hi nga ta tsakela ku bula na vona i vaongori a ni ta tsakela ngopfu ku va hi tirhisana ku fika kwalano hi ndlela yaleyo nomboro yaleyo ya ntolovelo 015 tirhisana mathevela dp at sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle leyi mi nga yi tirhisaka kumbe mi kandziyisa rito ka 071-265-9860 hi ndlela leyo tariteka riqingho rerani a ni ta ka leswi xana i Afrika wa vulavula loko ndzi vona va byela leri ka mina mhaka leyi fanele ya maphoriseni va nyika babuni ya maphoriseni loko ndzi va maphoriseni maphorisa va ri ka mina swi nge kotekali ku ri vona va tirha mhaka leyi va ni endlela affidavit ku ni yi vusela leyi se va ni endla up and down a ni tivi ku ni ya ku hikuva munhu loyi mali leyi nga ka nambara leyi nga ka yena a yi tirhi nambara liya se mali leyi ni tlhela ni humesa yin'wana ya xikhomini xa mina ni rhumela vana lava hikuva va fika laha va nga kona xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula 015-297-1855 wun'wana vayingiseri i ri a hi buleni na vona vaongori lava kambe hi nga buli na lava vo kholela vavabyi na lava mona hi ndlela leyi swi kona ku va na muongori wa mona hi mpela a hi tweneni lava i nhlekani hayi mpfukeni botet empfukeli minjhani mpfukeni a khensa hayi loyi un'wana wa vaongori mara yena lowa mona lomu va hlayaka no na khensa swinene kambe a hi sunguleni laha siku leriwani ra vaongori ri vula yini ka n'wina siku leri ra vaongori ri vula swo tala ka hina hi lero hi ndlela yin'wana ra hi hlohlotela ka ntirho lowu wa hina hi nga ku wu tirheni so hi va hi na tlhontlho swinene ka rona siku leri swi hi khoma kahle swinene swa tikomba ku na hina ha tekeriwa nhlokweni van'wani va vula ku mi tirha ehansi ka swiyimo swo tika swinene i ntiyiso
ya hi tirha ehansi ka swiyimo swo tika swinene. Xikombiso service a kha ha rendara kha ha ti fambisa kahle ti-service ivi na wona mfumo wa lowu kha wu hi khensa mara ku na laha hi faka hi tirhaku ti-overtime. Hala ka province ya hina Limpopo a wu ti tirhela Yesu a ku na mali yaleyo ya ti-overtime. Se swi endla ku na hina hi nga ha vi na matimba ya ku tirha. kambe overtime yi fika njhani buti wa mina a ni ngo n'wina mi tirha 7 to 7 kumbe xikombiso kumbe mi vula overtime loko mi nga mi rhumela ti-patient kusuka kun'wana na yini mi vula yini? Ku fana na hala titliliniki ta hina ta Mopani. Yes. Loko hi tirha 7 to 7 after 7 hi teka ti-calls loko tshika ku humeleli muvabyi. Oh yes. Hi faneke hi n'wi pfuna a ni hi va yi chayini a ka ha ri nkarhi wa tirho walowo. So loko n'hweti yi hela a ni va fanekele va hi rilisa se ku ha ku rilisiwa se swi hi heta na matimba. Loko ku va ku ri ha ku ririsiwa swi va swi kha swi vula yini? Swi vula ku service a hi swi twisisi ku why hi fanele hi nga rilisiwi hi mhaka ku a ni hina hi phela hi va hi chayisile. Se sweswi ko va ku tirhela ti-overtime or ku pfuna community. No ni mi twile papa na khensa swinene tlhelo rin'we. Kasi yin'wana mintlhontlho yaleyo ku pfa ku xota switirhi ma vona sweswi nkarhi wa mukhuhlwani mi pfumala Panado se mi kuma ku se hi va ti-problem ka vavabyi ku va hi tsona mimirhi and muvabyi hambi u n'wi hlamuseta ku hi hava treatment va nga swi teki sweswo. kambe na vo va ndyangu lava swi teki sweswo va hi byela ku a swi koteki sweswo. Veri ku xota veri loko ku ze ku xota murhi swi vula ku vurhangeri bya kwala mi tirhaka kona byi va byi nga tirhangi. A ni vhele ma swi tiva ku swi swa tipolitiki swa hlupha treatment ya order. Loko mi order ku fika nkarhi wa ku yi fika leswi mi nga swi order mi kuma ku hana xin'we xi nga ta va mi tisela swi swin'wana sometimes leswi va mi tiselaka swona ku swi order mi swi ordangi. He vana ni mi twile buti wa mina hi tsale hansi hi ta va vutisa hi tsale hansi na le. Okay khensile buti wa mina khensa swinene ni nga siya ka Mohale ku na un'wana muyingiseri hi loyi a hi tweni ni yena ku u ri yini enhlekani. Hayi minjhani butsati? Sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani? Na hina hi kona. A khensa. Hi swona mi vulavula na Timoko Mahasha laha Bushbuck Project ka Kumani. Ahee sesi. Na mina ni ri muongori lava ku tlangela siku ra namuntlha na vaongori hinkwavo the whole world kahle. Especially ka nkarhi lowa wa COVID a ya ha tinyike matimba hi swi vonile hi swi vonile vanhu vo tala va tirhele ku tiyimisela na hi ku hiteka ku va kota ku va pfuna vanhu hinkwavo lava ri karhi va karhateka. So siku ra namuntlha ndza ku va tlangela hinkwavo ku hambiloko ku ri na va hi sandzaka va hi vulavula hi mavito vaongori va kahle va khola njhani but siku ra namuntlha hi siku ra ku vula ku hawa vaongori va khensiwa eka leswi va nga le ku swi endleni. Kambe mi vula ku yini n'wina mi vula ku hava a mi swi tivi ku ve makhola naswona a va kona vanhu vo khola? Ya swi tiva a ni tivi butheti a hi swi tivi because according to my understanding va ri nursing is a calling. Yes. Loko u nga vitaniwanga kahle ka profession liya kahle a wu lavi ku fanele ku va u ri kona because xo sungula fanele u vona u vona rirhandzu u kota ku amukela hambi va ri karhi va vulavula yini la matlhelo wena u nga vi na mhaka so swi tlhoteka leswi u nga pfuka nampundzu u tele swona entirhweni na swi tiva. So a hi tivi ku va koho van'wanyani impela lava swi endlekaka hi ndlela yeleyo but ni tshemba ku 95% ya manese va swi tiva ku ri loko va pfuka nampundzu va thokela va ya va endla yini mintirho na vona and va swi endla hi rirhandzu sweswo ni 100% sure. Lexi xi nga endlaku ku va helela va hi rirhandzu ku nga va ku ri yini ku na swin'wana leswi tanihi vaongori swi pfaku swi mi kavanyeta ka mintirho ya n'wehe ya siku rin'wana na rin'wana? I ntiyiso botheti ku na ti-patient va tin'wanyani vavabyi van'wani botheti hambiloko u ri karhi u ringesa ku wa n'wi pfuna u lava leswaku u n'wi endlela
a va comfortable a va right but a nga swi koti ku na cancer kumbe a kombisa ku leswi u n'wi endlelaka swona i swa nkoka ma swi twisisa van'wani va ri karhi loko va ri karhi va vabya butheti va ri na anger a ri na stress ku why mina swi endlekela mina leswi why ku ri va ku ri mina ni nga lani bebeni namuntlha so all those things va swi teka va swi tisa henhla ka hina manese ma swi twisisa so mi kuma ku munhu wa tsandzeka ku dila na problem leyi a nga na yona hikwalaho ka vuvabyi lebyi a nga na byona a ku leswi nga ta swi endli ku a wanisisela henhla ka nesi liya matisa ku ve hina hi kona ku va hi karhi hi endla yini hi va sapota hi va nyika matimba ku a hi ku hela ka misava na wena wa ha ri na yona chance ya ku you can still make it as long as u va u ri positive swi ta endleka siku rin'wana na wena u ta va right so vanhu vo tala buthati vo lava ku va na ntshikelelo va hetelela va hi hlamula va nga hi hlamuli kahle va hi vitana hi mavito wale na hi le ku trying ku hi karhi hi va pfuna ma swi twisisa na mi twa siswami ni mi twile siswami ni khensile swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani n'wana mani mi tiphina hi siku ra n'wina ni sesi hawa hi le ku ri enjoyeni swinene even though ni off mara na ri enjoy inkomo siswami ni khensile la Bushbuck Ridge la va ri timhaka ta vuongori wo fanele u va u lo vitaniwa but Foster Mohale va yime ku lunga lava ta hi byela ku rivula hi siku leri ka vaongori ne le ka ndzawulo ya rihanyo hi ku angarhela kambe sweswo endzhaku ka leswi khalanga Pick Mathebula eka Afrika wa vulavula a hi amukeleni kusuka ka ndzawulo ya rihanyo eAfrika-Dzonga ku ri komba Foster Mohale va hi byela ku rivula hi siku leri ka ndzawulo ne le ka rixaka hi ku angarhela ngopfungopfu ka timhaka ta vaongori hi siku leriwani Mohale nhlekani minjhani buti komi njhani lava endzela nkarhi lowuwani xeweta na vayingiseri va munghana lonene kwala ka timhaka ta siku leri ra vaongori leri International Nurses Day ri vula yini ka n'we tanihi ndzawulo ne le ka vatirhi va n'we look yes no thanks nda kumbela ku misana na xilungu katsongonyana ya namuntlha is particular special for the nurses as you know that the nurses they form part of our health system and they play a key role in delivery of healthcare services. So today, South Africa, we have joined the other global communities to commemorate this special day, which is called International Nurses Day, where we are here to recognize the good work, the dedication, the sacrifices made by our nurses in rendering the services, in saving the lives, in bringing the lives. As we know that mostly the nurses, they are the ones who are at the cold face of our health service. So xivutiso ku nga va ku leswi mi nge it's a special day bona tinurse letiwani vaongori lava are they special to you as the department? No, the nurses are special. As you know that munhu un'wana na un'wana loko a fika la misaveni u fikela mavokweni a tinurse. Even in most cases loko a famba u fambela mavokweni a tinurse. So they are the first people to see us when we arrive on earth, and mostly even when we depart this earth. So they play a key role, and we know that we've got more nurses than in other the category of healthcare workers. So we've got few doctors, but the nurses can find the nurses in each and every hospital, in each and every clinic, and they play a role. Most of them, some of them, they even lost their lives during the difficult times of COVID-19. You remember during the hard lockdowns that most of us, we had an option to work from home because the government was trying to control the spread of COVID, also to save our lives. But unfortunately, with the nurses and the doctors and other health specialists, they had got no choice. They did not have that luxury to say, I'm going to work from home. So they had to put their lives at risk in order to save our lives. So we need to recognize this hard work, the sacrifices. A number of nurses have lost on the line of duty while trying to save our lives. So today we want to take this opportunity to recognize them, to say we appreciate your good work, we appreciate all the sacrifices, the commitment in order to promote a long, healthy life for all South Africans. Va nga vula va ku ha swi twa sweswo kambe ku hi appreciate swi nga heleli kwala ntsena hi nyikenyana token yo karhi ya ku komba appreciation van'wani va ku nghena sweswi va kombisa timhaka ta ku kun'wana mi va hakeli loko va tirhi ku tlula nkarhi lowu mi nga va tholela wona kun'wani mi va tirhisa va ri hava switirho leswi swi nga enela. What is your take on that, Mohale?
No, we understand that in terms of the needs, they've got a lot of needs, just like in other individuals, but we try as government to prioritize. We treat the nurses as the essential workers, just like ours. We see the nurses as our soldiers who go there in front to fight, to protect us against the enemies in the name of different diseases. So we need to improve. We are working together with the nursing unions, the organizations, in order to see how can we better their lives, how can we improve their lives and help their conditions in order to ensure that they render this service, which is a calling to them. And most of them, they say they are not just working, but it's a calling. So do they perform this calling while happy? Because a happy person is a productive person. So we need to make sure that we look after them. They're happy. We look after their needs, their challenges, so that they render this the healthcare service happy. So. It's Tatan Mohale, second. Are we on the 5th wave? No, we are on the verge. We are on the verge of 5th wave. But what we want to encourage our people to say, yes, we are very concerned with the rising number of COVID-19 positive cases, including the mortality rate. I want to say why never lower because of the COVID-19. The number that increase almost on a daily basis. So this is the warning to our people to say the bigger problem might be coming. Let's prepare for this war, which is called the 5th wave, by doing the right thing, by vaccinating, by taking the booster shot, by continuing to wear the mask, by continuing to adhere to non-pharmaceutical prevention so that we are always protected, so that by the time we are hit by this 5th wave, at least we know that the majority of us, even if we get infected, at least we know that we are not going to experience severe illnesses or complications. It can go. Income. But I believe one in Kolokomba Foster Mohale, Babla ya Rehanyo Africa Zong. Kabeke, when Orient, Ongori, is so good winner, trying winner. Come as soon as the Agarulan Zaman, he took Urmanga and Weta him second. So I got on Menana when I say that I am a Trinita, Rondala Bulana, Kolokomba, Simon, Hlungwane, Kunga President, Watino Usa, Kameseso, his Endalku Hunde Hila. Rola? Palamende ya rixaka. 2017 dokodela atena penga na sweswi anpenga. Vula jana. Ani prescribe le tiphilisi vanhu va ku penga mara hi ku pfumela. Na sweswi na namtlha na hanya and se malembe yo tala nyana. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Ai sunguriseni mingisero me. Incini lexi xinge n'wina mi ku a mi pengi. Hi ku ani mi vona yini ku a mi pengi hi ku loko ri ku nga prescribe vero ku va ni vona hi ku na kota ku teka ti-decision ta kahle. Hi Afrika wa vulavula. Hila inga kona mingisero wamgana lona FM. Ai kutu mingisero wamgana lona FM. Un'wana mingisero iri ai twenen lo anga la line kusungula nga seyaka lo yanga nrumela tweet la. Inhlekani mi amkerele ka mngana lona FM. Hello, minjani Dr. Seswa mina ipfukile kuna minjani? Ipfukile na mina ni un'wana wa Ongori. Meyini mi sister meyini mi sister mi tirha ka xibedhlele xikulu xa la South Africa. Oh, yin'wana mpfa mi tereka sweswinyana kwalano mi kha mi ku van'wana va nga hayi mina ni weli ka vona mina mara bothete seswa mina nga ku veka rin'wana ra swiwana vito ni phoxiwa ka nkuna ni huma ka dinga a hi se siphoxi mina ni na xivilelo bothete ina hi ku loko ni kha ni tirha ka xibedhlele xiya ni twa ku vava hi hala ni humaka kona nto around Limpopo like yes Thoyando nto Venda Giyani Malamulele tsani ni nge hlayi ngopfu mara ni nga yi hlayi bothete mani la ku hoxa ra swisiwana ku wayi ku nga endliwi ku va na xibedhlele xikulu nyana hi ku loko vanhu va suka ka Malamulele no nyika xikombiso va ya a Pulukwana va landza kumbe treatment especially vanhu va cancer ntirha hi vanhu va cancer mina special vanhu va cancer wayi ku nga endliwi ku swifuwo swin'wana swa le Limpopo ku nga endliwi xibedhlele between Malamulele na Giyani kumbe xi cinciwa Chirizini ke xi va the provincial xi va the biggest swi tika ngopfu munhu a suka ka Malamulele a landza scan a Pulukwana i distance yo tanihi kwihi ku munhu a ya pfuneka kusuka ka Malamulele munhu a landza chemo a Pulukwana i distance yo tanihi kwihi wayi ku nga vi na ku va na ti-scan ma swi tiva ku i important loko munhu a fika bara
a wu humi u nga endliwangi ti-test hinkwato mara ka Malamulele loko wo fika within a minute a wu endliwangi ti-test to karhi leti a ti fanele u twa ku vava khwirini a wu endliwangi ti-sona a wu yangi ka ti-CT scan u lovile mana hoxa ra swona ni twa ku vava minkarhi yo tala loko ni vona vavabyi va fika exibedhlele lexi ni tirhaka xona va endliwa ti-test hinkwato ku hala Limpopo va kwihi vanhu vo fuma lava nga na mali ku aka xibedhlele a tsaneni ku na mediclinic a Venda kun'wana kwe lava nga na mali Malamulele Giyani wa yi ku nga ndli xibedhlele xikulu kumbanyana. So loko xiyimo xi te tani handle ka sweswo siku ra n'wina ri vula yini ka n'wina ri ra vaongori? Ri vula swo tala mativa hina hi tirha under pressure ma yi tiva under pressure leswaku ku ngheni umyingiseri rin'wana a vulavula hi ti-overtime na hina la hi tirha kona a tirha mara mali a hi kumi na mi nyika xikombiso mina ni endlile overtime hi vo around February na sweswinyana loko no mi byela ku mali ya kona a ni se hakeriwa mi ta ku kumbexani no hemba government leyi yi kwihi mali wa yi kuma billion ma kha ma nyiketiwa vanhu wa yi ku nga rhangi ku nikiwa hina hi tirhaku vanhu hi sevhaku vanhu vutomi hi tirhi ngopfu under pressure under COVID mina a yi ni khomile COVID ni ta vulavula hi COVID na sweswi ni vulavula ku ni ofo namuntlha mundzi n'wana nghena mativa every day awatini that man COVID positive on khomile hi nkarhi wolowo ma swi tiva bota mina na yi chava COVID ni swi twa ku u ta twa sensiku ya koko kola u ta ku yini hi mhaka u le ntirhweni ma swi twisisi hi le ka calling leyiwani ya nursing mara hi tirha under pressure I'm telling you kambe i cini xi endlaku ku mi tirha under pressure mi tirha under pressure hi mhaka ku ma xota kumbe mi tirha under pressure hi mhaka ku vabya vanhu vo tala kumbe mi tirha under pressure hi mhaka ku ha swi tirhi? Hi tirha under pressure ku vabya vanhu vo tala hi tirha under pressure ku hava vatirhi ku fana na sweswi ni byela ntiyiso a ni mi swi voni sweswi ku na vanhu lava a ku tirhekiwa hi mhaka vanhu lava va nga humesiwa va le ku pfuneni vanhu lava mara va humesiwa still ha xota hambi va ri kona ha xota. Let's say unesa ku to nyika xikombiso wadi kumbe yi tele 68 patient ni va sister va yi 2 maswiki na staff nurse swa yi 2 na ti-nursing assistant ta yi 2 maswiki a hi copy nampundzu nyika xikombiso hi fanele hi hlamusela patient nampundzu loko nampundzu hi fanele hi hlamusela patient u ta kuma ku u suka ka bed 1 up to 15 va hlambisiwa hinkwawo u fanele u tlhe u heta mi ta va nyiketa medication hi yihi milenge leyi u fanele ku famba hi yona kusuka laha u ya fika a makumu no nyika it's like train tiwadi te le bara timela like maswitisi loko u ya heta u tsandzeka no dya maswitisi doctor hi tirha under pressure a ni swi tivi what doctor a nga ta mele ku na manese mo tala ma nga trainiwi a vele ku tirheni maswitisi ende la ta nyika xikombiso around Limpopo a yi tholi masitwisisa Isaiah ya tirha a va tholi Limpopo a va tholi at all a va tholi manese matele manese assistant ma nga pasa vo tshama vo jikajika na certificate mara vanhu va kona va lava ku vavabyi va tele na tinese ti kona tin'wana ti nga train a ti le ku tirheni va ta suka va ku ya laviwa ti-doctor te le handle yini ve le handle wayi va nga rhangi va thola manese lama nga tala ma nga traina la South Africa saspoxa ni kensile setswameng mi nga politiki i siku ra n'wina ro tiphina leri tiphineni hi rona setswa mina a ni politiki mativa twa ku vava a ni politiki twa ku vava a ni ta mi hembela hi ku na swi vona leswi nga ku humeleli munhu un'wana a nga va nga swi vona mara leswi no murhelo votepe ni kombe swifumi swe le Limpopo a swi endli xibedhlele kusuhani vanhu ve le Venda ve le ka Malamulele Giyani Tsanini va ta kota ku endliwa ti-CT scan na tikimo i kule a Pulukwana munhu a nga fiki please na matrices i danki Godfrey nkhensi swinene no sungula nghene ka muganga lone amamukela sister Portia mi hlayiseka swinene inko vakadinga a hi tiloyi ni nga siya mavhengeleni le ka 015-297-1855 nhlekani Nhlekani minjhani mahaxi hi pfukini minjhani miyingiseri pfukini a khensa vulavula na matimba mathunzi hi mathunzi hana mina ni muongori mi ongola ku kumbe a swi tshikeni sweswo ni tirha swin'we na kuna lava heta ku vulavula sweswi yo hambana hi tiwadi yes siku ri hi khomi kahle hambileswi hi nga off kambe hambiswiritano mahaxi ha ri na ntshikelelo wun'wana wukulu hi nga vaongori swinene sweswi va heta ku swi hlamusela na mina ni yima hi swona
lomu langutisa ku sukisela a Elim ku ya fika a Giyani a xikarhi ka kona ku hava xibedhlele ku hava nchumu vanhu lava va fane wun'we kumbe van'wana va fane va ya a Giyani a xibedhlele xa Khensani kumbe van'wana va fane va ya a xibedhlele xa Elim. Muhaxi hi tirha ehansi ka ntshikelelo leswi va hetaka ku swi vula mi kuma wadini hi ri na 35 wa ti-patient kumbe hi ri na va 40 something wa ti-patient, sister un'we, 2 staff nurse, 2 wa ti-assistant nurse. Nampundzu vanhu valava va fane va pfuka va hlambisiwa va lava ku hlambisiwa hi va mani ma swi vona va mi tlhela na nhlekani ma swi kota ku va mi tikuma mi tlhela lunch ya n'wina mi nga yi dyangi, breakfast yi fane yi va lunch yi fane yi va supper mi ta yi dya kaya. So a ni koti ku twisisa ku ri loko ku ri na siku ro fana ra namuntlha hi ri na South African Nursing Council leyi yona yi nga tlhela yi va na xiave eka siku ra namuntlha ku ri fane ri va kona ku ri a vile ku hi recognizing tanihi vaongori ku ri a ku na lexi va hi hleketaka hi xona. Ni lo mi byela kusukisela 2015 va pfale swikolo ku ta fika na namuntlha na swikolo leswi nga pfula swa tiphurayivhete a swi hundzi na Muhaxi mara ha pfalelekile na sweswiwani. Mi ya a tliliniki for xikombiso hambi mi ya ka tliliniki kumbe ya ka Chavani mi fika mi vutisa munhu wa ha ri assistant nurse for 15 years wa ha ri assistant nurse for 20 years so swi vula yini swi vula yini ma swi twisisi mhaka leyi hina vaongori hi hlanganaka ngopfu na yona le ka ntshikelelo wun'wana wukulu so swi va heta ku swi vula mhani kuna i ntiyiso ha tirha mi kuma na mali ya overtime nga yi kumi ya heta va ma 4 months mali ya overtime a wu yi kumi se i ta tirha i tsaki njhani eka wadi yaleyo kumbe ka ndhawu leyi u tirhaka ka yona. Na mi tiri bota mi khenseri nkarhi wan'we na khensa moya enko siku ra vaongori matwa hi leswi hi lavaka swona leswi hi yo mhaka hi ngete hayiko hina van'wana ka hi nga ri vaongori a hi swi tshikeni vinyi va swo va vulavula hi swona ni vuya na zinjifa ndakale eka Afrika wa vulavula 17 timinete yi nga se ba awara yan'we a hi amukeleni tatana Simon Hlungwane bona i president wa DENOSA ku nga Democratic Nursing Organization of South Africa bula na bona hi siku leri ra vaongori zinjifa Khalanga mo hi khensa hambileswi mi nga vulangiki ku ri happiness day ka mina ni to swi amukela kumbe siku leyi ambilweni n'wana mhani veke tsuki va tsandze ku swi vula swo fana sweswo mi nge ni xeweta vayingiseri Khalanga na ku khensa ku va mi hi rhambile siku leriwani ra vaongori ka n'we tanihi vaongori ri vula yini siku leri ri vula ku va hi languta andhaku le ka va malembe ya va 1820 loko ku tsundzukiwa swinene manana Florence Nightingale loyi a tirhana un'wani a va n'wi vitanaka i Mary Seacole ku nga mutima wa le Jamaica loyi loko ku ya tsaliwa tibuku ta history a nga ha tsaliwangi ku vito ra yena kambe a va ri anyimpini leyi vitaniwaka i Crimean War va ri karhi va na vusiku va khomile swi vonani leswi a swi voningela masocha lawa a ya vavisekile va tshungula timbanga letiya ta vona ku va loko ni nga vulaka ku profession kumbe ntirho lowu wa vuongori wu nga sungula kona wu tswariwa kona kambe loko hi vuya la atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i siku leri hi tsundzukaka ku ri a swi tika njhani loko va manana Sisulu va karhi va famba va ri a va chovha tibasikiri va khomile swilo leswi va fanele ku swi tirhisa va ri karhi va ya lomu a Soweto a va Sowetan a Midlands va ri karhi va ya beburisa va mhani lava fanele va bebula emakaya va tshungula vana lava ntsanana ni nga hlayi vona va ri voxe va kona vo manana Sobukwe vo Cecilia Makiwa na va ri kona vo manana Mxenge i vula hi vo tala vaongori lava nga tirhela tiko ra hina ra xaka kambe loko hi heta sweswo hi vula ku hambiloko vaongori va hina va voni ku ri xitsongwatsongwana xa COVID-19 lexiwani xi na nghozi swinene a va zangi va tlhelela ndhaku ve tirhi tiko ra hina hi Afrika hi ri lwela hi tshungula vanhu lava fanele ku tshunguriwa hi ri karhi hi swi vona ku na hina ha vabya van'wani va hina va ri karhi va fa kambe hi tiyiserile se ni vula ku hi ngo hoyohoyo ka vaongori hinkwavo hi khensa migingiriko leyinene ha swi tiva ku vo tala va pfuniwile hi vaongori ku va va bebula vana va vona loko se hi suke ku va va pfuniwa hi vakokwani nkarhi lowa wa khale se siku leri namuntlha i ra ku languta leswinene leswo basa leswi nga endliwa hi vaongori emisaveni hinkwayo na tiko ra hina leriwani hi ngo hoyohoyo aka mani na mani a ri vele rinene vaongori ve ri vele ku tirheni hansi ka ntshikelelo swinene ku ya hi sweswi mi nga swi hlamusirisa xiswona va ri va tirha ka tiwadi leti ti nga tala vavabyi vona va kha va kayivela va ri va tirhela ti-overtime
eve va nga hakeriwi kumbe ti hlwela ku hakeriwa kambe vana n'wina tanihi vayimeri a swi le ku fambeni swi nga va swi vula ku n'wina ma tsandzeka kumbe mo swi mukela ku swi fanele swi va tani va hluphekisa sweswo hina loko hi langutile hi vonile onge ene ni ngo vula leswaku sweswo i ntiyiso swin'wanyani hi leswiya ni ngo swi vula ku vurhangeri bya mfumo wa hina ri na ku pfa ri khoma hi sindza ra honyololo hi ndlela yin'wanyani na hambiloko u rila vandla onge a va kuphi ni vula leswiwani hi ku hi vulavuri ko tala hi ku xifundza xa Limpopo leswi vana va hina va makwerhu wa hina va nga dyondzela vuongori va tirhisa mali ya mfumo ku fikela malembe ya 4 va endla ti-degree ta vona va pasa va mbala na magaweni va saseka loko va heta va yisa a titliliniki te le makaya mi nga ya ko Makahlule tliliniki ya ka Mphambo ya ka Mavambe mi ku hlaya ku hambana va fika va ri va tirha va pfuneta vatswari va hina vadyuhari mi hinkwavo loko va heta lembe mfumo wa hina wa Limpopo ku ka hina hi hava mali fambani mi ya tshama kaya nga ha ta mitholo hi swona leswi ni vulaka i sindza ra honyololo leri vulaka ku yini na loko u tirhini ni ngo vulavula na sweswi va tele ngopfu na valanga a tliliniki ya ka Mdavula na swi tiva ku va kona vaongori lava nga dyondzela tidyondzo to karhi to va kurisa kambe va hola hi mali ya muholo wa le hansi hi ku mfumo wa Limpopo wo jikajika wu lava ku va nyika mali se ni vula leswiwani ku xiyimo xa matirhele a xi tshamisekanga hikokwalaho ka ku pfumala vurhangeri lebyi byi nga vurhangeri bya ku basa tindzilo lebyi hi nga na byona hi le bya sindza ra honyololo byi hi tsundzuka loko va hi fanele ku ya valanga loko va ku veku na ti-election kumbe ti-vote mara hina hi nge karhali ku vulavula hambi vo hi zonda hambi vo hi byela yini na yini hi ta yimela vaongori va hina va swi tivi siku ra namuntlha a ri hoyozela kambe na leswi mi swi vulavulaka swo tala mi nga swi vulavula na nkarhi lowu nga hundza a swi lwela na sweswi hi vulavulaka na kwala hi nga kona hi laha Pitori hi vuli minister va chava minister ku ta va ku hayi deputy president ve tiveni ya kun'wanyana hina hi ku mi ngo chava ku ta mi ta hindisa na hi ku hi la ku lwela malunghelo ya vaongori va hina a hi languteni leswi hi nga na swona a hi languteni ka yin'wana na yoho yi talaka ku tika vuhlayiseki bya vaongori va lava hi vulavulaka va tikomba va nga hlayisekangi ma yi vona mhanga leyi nga humelela loko lembe leri sungula hi vulavulenyana katsongo hi yona la Joni sweswiwani mi vulavula hi timhaka leti ya tele New Somerset Hospital na tin'wana tin'wana no mangariwa ti nga mangariwiki i khalo ka ku vulavuriwa hi mhaka leyi xiphiqo i yini va fanele va hlayiseka vanhu lava hi va tlangelaka namuntlha a hi swona inkomo leswi mi swi hlayaku i ntiyiso mi be kahle ka thavathava leyi nga kona hi leyi mhaka loko ho pfumala swakudya a kaya ha ti secha a xikhwameni hi ya xava ku endlela leswaku vana va ta kuma swakudya va tlhela va dyile kambe leswi nga kona ka mfumo wa hina ve le ku ka mphakelo wa mali kumbe xana ta ku budget kumbe nkavelo lowu va nga wu veka loko mo languta ku sukisela le ndzhaku na budget ya swa rihanyo ka nkarhi wa sweswi va vula ku budget ya vona yi ta hunguteka ya ehansi ka malembe lamanharhu lama taka kambe leswin'wana hinkwaswo swo karhi swi ya ehenhla se hi ndlela yin'wana ni vula ku vona va mfumo va le ku tsandzekeni ka ku tirhisa mali hi ndlela yo basa na ku yi tata na ku yi kurisa ku ri yi ya ehenhla leswi vulaka ku yini na a va tirhisi mali ku ri va kota ku nghenisa nhlayiseko a swibedhlele hikokwalaho mi nga vona sweswi mi nga swi hlaya mi ku na muongori a nga fika a duvuriwa hi munhu loyi a tshama na yena kumbe a n'wi teka tanihi papa wa n'wana wa yena a xibedhlele lexi xa Tembisa na le Somerset West swi nga humelela sweswiwani un'wana u duvuriwile hi ndlela yaleyo leswi vulaka ku yini a ku na vuhlayiseki a swibedhlele na lomu titliliniki hikokwalaho ka leswi mfumo wu koka ku mali leyi a yi fanele yi tirha swo fana na sweswo ivi yi nga yi tirhisi va karhi va hisa ka swin'wanyana mara ha swi tiva ku swi tele swin'wana swi nga na swivangelo van'wana vo va na vudyela kambe no vula ku loko mfumo a wu cinca ku fana na siku ra namuntlha loko hina hi ri va nhlangano wa National Council of Nurses hi vula leswaku a va invest kumbe a va cheri mali laha yi fanele ku tirha kona ka ku hlayisa vaongori ka ku fika va letela vaongori hi nhlayo ya le henhla na ku thola lavaya va nga thoriwangiku kumbe va nga thoriwa swa nkarhinyana ku nga temporary contract kumbe na lava va nga kona va nga nyikiwangiki miholo ya vona ku ya hikuva i tidyondzo ta vona ni ku nyika xikombiso mi kuma ku munhu a ri leswi a hi nge i staff nurse wa ku mbala ti-epilet to basa loko a ya xikolweni a vuya na hi swa meruni mi kuma a hava xelini a sasekini a ri na swibandabandana loko va n'wi holela hi muholo wa leswiya swo basa swe le hansi ka yena mi nga ni byela ku u ta pfuka tirhweni u ta pfuka siku na siku kha ya tirhweni u ri na matimba wani i swi vona ku laha no xanisiwa
hi lava va nga ni khoma va tshindza ra honyololo va tsandzeka ku ni khensa hi ndlela ya kahle na ya ko tikomba ko kha ku tika yin'wana leyi talaka ku va mahungwini ngopfu zinjiva i mhaka liya ya ku a ni ngo minkarhi hinkwayo ku fana na kwala xiyanimoya mhakankulu i yini i ku haxa swona se ivi ku fane ku tala yini ku fane ku tala vahaxi ivi lava minge i ti-supporting staff va nga tali kambe ndzawulo leyi yi hehliwa ku yi tate ngopfu ti-supporting staff ku tlula lava va fanele va tirhana na timhaka ta rihanyo ku nga vaongori na madokodela i ntiyiso sweswo phela van'wanyani lava va swa politiki va nga hi khoma ni ngo mi nyika xikombiso nawu wu vula leswaku loko munhu a ri ministara u fanele ku va na kumbe holobye nkulu wa rihanyo u fanele ku va na vatsundzuxi va yena vambirhi ntsena hi leswi ministerial handbook yi vulaka swona mara munhu un'wanyana a swi kotile ku a va ministara kumbe holobye a va na valeteri kumbe vatsundzuxi va yena va 12 wa ti-advisors ku ri leswaku mfumo wu ri kumbe ministerial handbook yi ri u fanele u thola vambirhi swi endliwa hi yini na ku na leswi endliwe hi vudyela nkarhi wun'wana i ku landzelerisa ku vanhu va lava ku va ka vona va ri voxe ku dya vona mi ta swi vona hi swo tala leswi mi nga swi vona ma swi tiva ku ri na ministara lava va nga huma ministara Mkhize va kumeke ku vona loko va ri laya va za va sayinela swa tithendara loko va sayinerile thendara letiya ivi loko mali yi tlhe yi tekiwa ya dyiwa hi n'wana wa yena se ku na vudyela byikulu munhu loko a nghena laha u lava ku nghenisa va ka vona loko munhu a nghena laha u lava ku nghenisa lava va nga n'wi vhotela va nga tichomi ta yena hi ndlela yeleyo ivi ku fika leswi a ku hi xilungu va ku baluniwa structure kumbe ku va na vanhu vo tala lava nga tirhiku swona leswi fambelanaka na rihanyo laha mi nga swi veka kahle ku ri hi lava loko hi xilungu hi vula ku hi le ka core ya department ku kayivela vaongori mara mi kuma ku lava va nga ti-administrator kumbe va ti-PA vo lo tala tihofisini vo lo tshama mara vanhu va lava ku pfuniwa titliliniki ku hava vaongori vo ringanela hi leswi swi nga kona leswi eka nkarhi wa sweswi ni kombela mi ni khomela tani no loko u hundzile mavhengeleni ni ta kuma rito ra n'wina ro hetisela mi ri yini ka vaongori lava nga mi yingisela hinkwako lava mi nga na lonene FM yi fikaku koho tani hi DENOSA mo ni khomela tani i ku ri komba Simon Hlungwane president wa DENOSA ni lata ku va vulavula na n'wi vaongori ivi hi ta sala hi bula ku fika kwele ka hafu ku bile awara namuntlha siku ra n'wina ku ngheni van'wani a ku vulavuriwi swin'wana ku vulavula vaongori ntsena ku endlela leswaku loko hi ta kota ku vitana va ndhawu le rihanyo hi va hi kha hi swi tiva ku mi hlangana na yini kambe ke hi ta yisa mahlweni taka leswi hi vaongori kambe ke sweswi a hi tlheleleni ka president wa DENOSA ku ri komba Simon Hlungwane va hi pfuna ku hundzisa hungu eka siku leri ka vaongori lava nga yingisela xitichi lexi nhlekani lowu zinjif khalaka mi ri yini n'wina ni nge hi kombela mani na mani n'wina hi mi khensi ngopfu ku mi xiximile a hi nge amakaya hi na vamakwerhu hi na vana hi na vatswari lava va nga vaongori siku ra namuntlha swi vula leswaku na loko ku ri ku va hi swekela masiku hinkwawo hambi va wisisanyana hi siku ra namuntlha hi banyana xa madyambu a swi na problem kambe mhaka yikulukumba ku ri leswaku a hi khiniseni na ku hundzisa marungulo hileswaku amukela ra tikweni ra hina ha mi khensa ka mintirho na migingiriko leyinene leyi mi endlaka loko ni tlhelela ka vaongori ni ri vaongori va ka hina lava nga timembara ta hina na lava nga ri ku va timembara ta hina hi khensa migingiriko leyinene leyi baseke etikweni ra hina ku xitsongwatsongwana lexiwani xa COVID-19 i nge xi yayarheli rixaka xi hi heta hikwerhu hambiloko van'wani va n'wina va fili hambiloko van'wani va hina va ri karhi va vabya na eka nkarhi wa sweswi hi tiyeserile hi karhi hi kondzelela hi ya emintirhweni swi ri karhi swi tika van'wani va hina hi vaviseka na ku tshikeleleka hi mihleketo hikuva hi tshama hi ka hi hleketa ku ni ta swi endlisa ku yini xana a hi tiyeleni hi ya mahlweni hikuva tiko ra hina vanhu va ka hina lava hi va pfunaka hi vona lava hi dingaka ku tlula lava va tipolitiki na van'wana lava hi sandzaka a hi swi amukeleni ku hi yo vitaniwa ku fana na loko munhu a vitaniwini kerekeni a ri na nyiko ya ku tirhela xichava se hi swona leswi hi hleketa ku hlohlotela ku mani na mani hi nga nyami mongo a hi yeni emahlweni hi ri karhi hi tiya xikwembu xa swi vona leswi humelelaka xi ta hi hlayisa na hinavo vita yini xikwembu xi tla njhani xikwembu a hi n'wana mi ni ngo vula futhi xi ta hi hlayisa na hinavo zinjefu ni mi khenseli swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani tiphinini hi siku ra n'we ka vula yana ni mahlweni mi lwela timfanelo leti ta vaongori letiwani vaongori lava va kumaka va ri kha va tirha eka mbangu
lowu nga ta endla leswaku va kota ku fikelerisa xivono xa vona na ku hanyisa rixaka hi ku angarhela. Hi khensile swinene nkarhi wan'wina. Kadimambo hlayiseka. Inkulukumba Simon Hlungwane va lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM va kha va langute ka timhaka leti ta sikunkulu siku leri ra n'we tani hi vaongori hi ndlela leyi ntshemba ma tiphina hi roho hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu la mi yingisako mi ri koho hi ndlela yaleyo loyiwani i ri yana Shoni Mama Ethan a nge ri swiyimo swo tika leswi hi hlanganaka na swona a swi nge hi heti matimba i mbareli hava xerili leswa swa miri na swibandabandana swi vula yini swibandabandana kumbexana un'wana a nghena hi hlamusela kumbe n'wina mana Ethan mi nghena mi hi byela kahle swibandabandana leswi vula ku yini swi vula ku la i yini hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na swibandabandabandabanda swi vula ku yin'we mi holaku ngopfu ka ka ndhavulo leyiwani ke kambe swi ta ha mi khensisa vaongori hi ku ya hi ku hambanahambana ka n'we siku lera 12 leri ra n'hweti leya ya Mudyaxihi lembe na lembe ku va kha ku tlangeriwa siku leri ka vaongori hi ndlela yoleyo kasi un'wani a nga tisa timhaka ha swi twisisa ku na timhaka to hambanahambana leti mi nga va ku khambilela hi tona namuntlha hi nga vileli ngopfu ka mana mina i nese naswona va tirha hi ku tihiteka hi ku na department ya vona yi tala ku va vitana va ri off ni vilerisa hi ku va ya pencenini hi July. It is a calling ku va nurse. Miss Thing u tirhise Twitter handle ya @Afrika Munghana loko va ya ku wisena swi onhi ku va va pfula xitlinikani xa vona va ya mahlweni va pfuna rixaka loko ku ri ku va ha kota ku endla swa swi onhi nchumu pfulela xitlinikani xa vona va tirha va pfuna rixaka ku ya mahlweni ri ya ri pfuneka hi ndlela yoyoleyo. A kumeni mahungu ya misava na Rulani Mzamani hi twa ku yena u ri yini kwala a nga kona hi mahungu lawa a nga hi tshembisa wona laya ka hafu ku bile awara ya 12. Rulani nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Vulavula ya 13 ka Munghana Lonene FM namuntlha ku ri siku leri ra 12 ra n'hweti leya ya Mudyaxihi lembe ra 2022 siku leri ku nga le ku tlangeriweni tibuku kona bya ntirho lowu wa vuongori van'wana va nge ri wo vitaniwa van'wana wo tswaleriwa ku na un'wana muongori ni n'wi tivaka a nga tswariwa hi siku leri fanaka namuntlha ya na yena i muongori kumbexani hi a nga tswaleriwa kumbexani ya nga tswaleriwa kumbexani ya nga tswaleriwa swona hi ndlela leyi kumbexani loko wo vutisa kwalava va a tirhaka koho kumbexani a nga kholi kumbexani tirha hi ku hiteka a ni tivi kambe hi sweswo xiyimo xi va ku xi ri xoho laha ku vulavuriwaka hi timhaka ta vuongori va ku siku leriwani i siku ra vona vaongori vo valavo ku na lava nga rhumela ti-voice note twana loyi minjhani Bookpet na muhumelerisi kwalano na mina ni un'wanyana wa vaongori mara ni ta rhandza ku va xikalavito ni rhandza ku va ni tlangerisa vaongori hinkwavo siku leri ra vona. Mina ni la ta kombela mhaka yin'wanyana aka vaongori. Mina ni tirhela private company a na ha ri xibedhlele but na ha ri ka swa vuongori. Yo vaongori va le titliliniki na le swibedhlele va teka mimirhi. Ku na ex-colleague ya mina un'wanyana u na 60 wa malembe mativa mi ta kuma muhaxi loko ni n'wi vhakerini a ri na mimirhi ya vana a nga na ricece ro sungula a nga na ntukulu wa ricece u tshama na vana lavakulu mi kuma a ri na tiphilisi ta ku preventa mi kuma a ri na ti-ARV a nga swi tirhisi sweswo hinkwaswo u ta ku pfulela beka ku ncini xi lavaka a ri na ti-pain killer okay ti-pain killer kumbexana a nga ti tirhisa hi ku i munhu loyi a nga kula ke mara leswin'wanyani va tekela yini a hi tshikeni rintiho ka tanihi vaongori the next thing mi kuma ku ri ku na vavabyi swilo leswiya va swi need serious loko va ya tliliniki a va swi kumi hina hi va hi tekini hi fambe na swona emakaya a na lava ku ta tshikelela yaleyo mhaka. Inkomu Hebra Pet namuntlha ka ha ri siku ra ku tlangela vaongori na me Hebra Pet ni tirha a tliliniki hambiloko ni nga ri muongori me tliliniki leyi ni tirhaka yona ni tirha ku testa vanhu HIV ni tlhela ni va khansela so no va na xirilo namuntlha ni ri nkarhi wun'wana loko ri siku ra vaongori ni rila hi siku leri nkarhi wun'wana va nga tshika va hi twela vusiwana le tliliniki leyi hi tirhaka yona na ku tlula 10 wa malembe ni karhi ni tirha ka yona
mara ntirha leswi swa tikontraka butpet hi tshama hi karhi hi sayina contract lembe na lembe ende va tshama va karhi va hi tshembisa ku government yi ta yi teka ku ze ku hundza malembe lama ya yi 10 hi karhi hi tshembisiwa se ndzi ri brapet onge mi nga tihlanganisa na va department ya health hala Mpumalanga mi va vutisa ku ka sina hi tirhaki ku testa vanhu va HIV va tshama va karhi va hi renisiwa tikontraka kasi ta tekiwa rini komisambe butpet ende loko hi karhi hi tirha tikontraka mali leyi hi kumake yitsongo brapet se ndzi ri onge mi nga hi hlanganisa na va department ya health hale Mpumalanga va hi byela ku ka sina leswi vo tshama va karhi va hi tshembisa ku va ta hi teka hi va tirhela mfumo va ta hi teka rini butpet i xirilo xa mina kusuka hale Bushbuckridge brapet hi ta va ringeta Khalanga avuxeni na muhumelerisi i ntiyiso vaongori va khola hambileswi ku nga riki hinkwavo hi Khalanga vo hi voxe va khola a ni tiku vo twa ingaku loko va tirha laha xibedhlele loko va hi nyika tiphilisi letiya or tiphilisi ta vona a ni swi tivi ku loko va hi tlhava ti-injection vo hleketa ku ti-injection ta vona a ni swi tivi va khola vanhu lava hi Khalanga matalo loko a ku languta munhu wa koho i ku languta ingaku wa munhu i vona swilo swin'wana swo nyangatsa so ni vula so Khalanga na swi tiva na experience leswi ni vulavulaka hi swona kambe hambi swi ri tani hi Khalanga lava ku khensa muongori wun'wana wa le xibedhlele wa le tliliniki ya le block 6 i Mantekani Mavundla mani luya hi Khalanga mata ku ini bonese byo n'wi be himpela na mbilu ya kahle mani luya i kota ku twela munhu un'wana vusiwana ene i kota ku ehleketelela munhu un'wana hi Khalanga Khalanga ni ri mani loyi ni vulavulaka hi hambi a nga swi ku nyika tiphilisi hi Khalanga i hola a nga ze a ku nyika tiphilisi i hola a nga ze a ku tlhava injection ku ya hi leswi a vulavurisanaku na wehe hi xiswona i kota ku vulavula na munhu hi Khalanga i titwa i amukelekini i rivala na ku wa vabya ni ri hoyohoyo eka Mantekani a tliliniki ya le block 6 na lavan'wana i nga ku va nga tekela ka vona va swi tiva ku laha va le ntirhweni ene loko ri ku ntirho lowu va nga wu teka va wu teke xihoxo a va humi ka wona ku nghena vanhu lava va lavaka ku tshungula vanhu lava nga na timbilu ta vudokodela inkomu sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM leswi muyingiseri a vulaka swona na ku bula na boti Muratedzi Ramano lava na vo muongori kambe ke va suka le eka the Young Nurses Indaba Trade Union va ri vona a va tlangeli he vana kanjhani Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula swi tikomba rimbewu mavito lama ma tirha hala na hala hi Xivenda Muratedzi i kona wa xisati Muratedzi i kona wa xinuna kambe lava i va xisati Kharadzi i nhlekani Riyone tijani hi pfukeli n'wina minjhani Riyone miri yini n'we hi siku leri miri a mi tlangeli Nurses Day hi mhaka yini mativa ku nga ku i malembe mo tala ngopfu hi pretenda eske manese ma tsakile sweswi loko ni yingiserile twe muyingiseri wun'wanyana a vulavula hi ku manese ma khola manese va vona nga vutiphilisi ta vona na swihi hikokwalaho swi endla ku hi ku community a yi tivi nchumu community a va yi voni namuntlha hi tela ku community yi swi tiva ku why va vona the attitude leyi va yi vulaka eka manese ku swi endlisiwa hi yini okay a yi tlangeli International Nurses Day ya manese because South African Nursing Council a yi khomi manese kahle ene manese va na swirilo swo talo swirilo leswi hi swi kotile from that other week actually kusukela hi March ku ri hi swi distributor hi swi yisa ka ti-department to karhi namuntlha hi teka South African Nursing Council hi tise swirilo leswi swi nga fanela yona South African Nursing Council hikokwalaho swi endla ku hi nga wu tlangeli siku leri hi nga ri tlangeli because hi ri tlangela kanjhani hi nga tsakanga se loko mi ri kwala a Pretoria Street ka Nursing Council i ncini xi endlaku ku mi ku cancel a yi khomi kahle vaongori hi mhaka ku a yi endli yini kumbe yi endla yini council ku na malembe mo tala sweswi va te bona va lava ku ta ku va hlanganyisa dyondzo ya manese na Department of Higher Education leswi ya khale a swi nga tshamisani swona South African Nursing Council a yi ri yona i controlata dyondzo ya manese
ene swilo a swi famba kahle mara va sungula ku yi henda over va nyika Department of Higher Education swi vula ku leswi va nga sungula ku yi nyika se va yi hlayisile va yi xavisile I mean to say va yi xavisile se laha va nga yi xavisa kona va ku xo sungula a wu yi xikolweni u ri hava math na science ene loko hi vulavula muhasi sweswi ku na vanhu vo tala va nga manese va hava math na science va ta swi sungula kwihi na ya sungula math na science sweswi loko ni ya ka 50 years ni ta swi kota na yi ni kandzili loko na ha ri na 12 na 18 sweswi ni ya ka 50 ni ta sungula math na science ni ta swi kota ke ivi va ku lava van'wanyani va nga endla va va ma-registered nurse lava va swilo swo tshuka la amakateni va ku vo n'wina hi ku a ni endlangi degree ni nge he swi koti ku endla specialist seketani va ni nghenisile ni ri hava degree hi endla tidiploma ene diploma ta vona ti ringana degree hi ku va munhu a ri na swilo leswiya swo tshuka swi teka 4 years ivi 4 years leyi ya vona va hi nyika diploma and it's not our fault ku ri bona va teka 4 years leyi va yi nyika diploma because loko u ya university u endla 4 years va ku nyika degree yes a va fanele ku va sweswi va converta certificate ta mina lexiya sa inani sa diploma va swi hundzulusa vona venyi hi ku i fault ya vona ku va nga swi endli ku swi va degree a ku fanele ku va hina hi rila ka vona ku why mi ni nghenisa xikolo 4 years mara mi ni nyika a diploma hi ku 4 years is equivalent to a degree so swilo sweswo hi swi khodelela mara sweswi va ku hi ku wena ina diploma a wu endli post basic course a wu endli specialty ene hi lava ku specialize ma tiva loko ni kuma nurse wo va a nga dyondzangi kahle i dlaya community ni vutiseni ku i dlaya community njhani for example muhashi loko ku ri na mhani a tili for example i mana mina i vavabyi vambirhi loko va fikile va kuma nurse wo va a nga dyondzangi a nga yangi xikolweni a ni ri munhu loko a ri na vuvabyi vambirhi u restrictiwa from fluid swi vula ku a nga ni swo nwa swo tala ni endlela ku na n'we mi swi tiva loko ni ri na xava so loko a kuma nurse a nga dyondzangi loko a fika tliliniki nurse luya loko a ku ni twa torha i ta teka 5 liter ya mati a ku kokwani tshama ni na 5 liter ya mati a ni nurse luya a nga swi tivi muvabyi na yena a nga swi tivi loko a heta ku nwa mati lamaya mbilu i tsandzeka ku pompa loko yo tsandzeka ku pompa a lova a tshamile kumbe a ye toilet a ku ni ya release mati lamaya a fika a fela toilet loko a fele toilet i mulandu wa mani i problem ya mani i mani a nga swi vanga hi ta ku sweswi vayingiseri va ku i nurse a yi nurse because nurse ya swi lava ya swi rhandza mbilu ya yena i lava ku tirha mara a nga dyondzisiwangi a nga upskilliwangi a nga upgradeiwangi i mani a fanele ku am upgrade i South African institution so hi tele swona ku ri community yi nga i unnecessary vanhu va nga lovi unnecessary se loko mi fikile kwalano a Nation Council mi lava ku loko mi kha mi famba mi siya ti-memorandum letiwani mi lava ku endleka yini endzhaku ka nkarhi wo tani hi kwihi hi lava ku ta ku endzhaku ka masiku ya 7 hi nga va 7 hi xitsongo inkombo ya right endzhaku ka masiku ya nkombo va yi nyika nhlamulo loko va nga hi nyiki nhlamulo hi ta famba hi ya ka president wa tiko a ni ri yena loyi a nga nyika vanhu lava matimba ya ku va ta hi regulator ya ku va ta hi tsona ku ti-training na hinkwaswo so hi ta ya ka yena hi ku president i tsakela vanhu va vona va fambana swa sweswi ku na covid leyi loko yi fika muhasi hina a hi nga tivi nchumu hi covid loko yi fika na hina manese a hi chava ku ya asibedhlele mara swi boha because va te president va ku n'wina ti-front liners yana antirhweni ma tiva loko u ya antirhweni i ya i chiwile u nga swi tivi ku loko i vuya ka vana va wena i ta vuya wa ha ri munhu na loko i vuya i ta vuya na yona na mara loko a hi ye xikolweni a yi ta va i yi dyondzile covid mara sweswi yi dyondziwa hi vanhu va le India vanhu va le China hi vo va hi byelaka ku leyi covid leyi yi vitaniwa
Omicron leyi COVID va yi vitana yini va lo nyikiwa matimba ya ku dyondza hi siku ra vono so mina ni ku a va hi dyondzisi na hina hi ta kota ku swi tiva ku vo hahani va hina na vo malume wa hina va nga si hi va langutisi Muratedzi atliliniki ku na muchini ku na nurse a nga swi koti ku operate muchini hayi mavulavula sesame mavulavula nga vona ndi wa mufumakazi a swi mebuti ndi tisesi khaladziwe hava ku vulavula a khensa swinene mani yisani memorandum walowo hi ta twa ku famba ka nkarhi ku swi ndlisa ku yini loko masiku ya kha ya famba ya mi nge ni inkomo sesi wa mina khenseli sesi Muratedzi Ramano lava hi bula na vona kahle ka na siku namuntlha va suka le ka the Young Nurses Indaba Trade Union Nursing Council la Pretoria State Pitori Tshwane kumbe sa xiciciwi na vito ke khale nyana nga se hayi ya ngopfu la kambe hambi swi ri tani ningisero mugara lona FM hi mutweni ni n'wina mi nga sala kumbe angula mi ku yini ka mhaka leyi kambe hi ta visa mahlweni endzhaku ka leswi meyara wa Makhado Municipality Councilor Ntabanyeni Samuel Munyayi va rhamba vaaki eka imbizo leyi nga ta va kona hi Ravutlhanu 13 May 2022 eka Ward 27 Kwamasenga Sports Ground Chianda hi awara ya 10 nimixo tindzawulo ta mfumo na nhlangano yin'wana va ta tlhela va avela vuxokoxoko mayelana na vukorhokeri lebyi va byi nyikaka swilo swa vaaki swi nga hlanganisa na ti-ward councillors ta ka vona ku kuma swo famba ku kuma vuxokoxoko byo tala mi nga hlanganisa na manana Rose Phaweni na tatana Peter Muthambi eka nomboro ya 015 519 3002 Makhado Municipality ku tisa vukorhokeri eka vanhu hi swona ku tiboha ka hina sweswo mingisero mugana no FM 20 minute ntsena hi bile awara ya 13 i mahungu ya awara ya 2 nhlokomhaka ta wona ti tata sweswiwani ya hafu ku bile awara ya 1 ivi kusuka kwalano nongonoko dzumba ra mina na Ike Ngobeni a vutiya amahlweni twanani tweet leyi nga rhumeriwa hi Amo Mavikani Ngulele kumbe Mavikani mara ni hleketa ku Mavikani Ngulele va ri problem ku nghenela ngopfu tipolitiki va ala leswaku hi aka private hospital ku fana na leswi va nga arisa swona leswaku Masingita City yi akiwa eGiyani vafambisi va le Giyani a va humi kona kumbe ku va vatsonga town planner na municipal manager have no clue kumbe have no idea ekuya hi Amu Ngulele angatisa nwangulo wa walawa n'wina mi ri 015 Themba landzelerisa mhaka leyi aku swibedhlele va Giyani aku swibedhlele ku ya hi Sister Phoshi hi ndlela yo lava va ka dinga ku na mingiseri loyi i nhlekani hi ndhawu tini la mutindo ayikho a ka ha ri na munhu la kambe hambi swi ri tani 015 1855 i ndlela leyo un'wana hi loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lone aye botseli njani hi pfukeli n'wina mi njhani hi pfukeli Akhensa. khensa loko ni va ni kha ni kondo ku nghena ni kombela ku ni va swikala vita ahe muongori mi muongori na n'wina musi a ni muongori no lava ku mi te njhani laha hi ku hina hi te laha vuntlha hi vulavula na vaongori ntsena simbilisi ni na mhaka ya emergency leyi ni lava ku mi hi pfuna hi yona simbilisi ni kombela ku ni humanyana ka nhlokomhaka simbilisi no kombela a ni pfumeli mirini a ni pfumeli ku na human skull lexi nga henhla ka phone ene vana va hina va traumatize lava nga kona la na hina hi ri vatsotsi hi va taniwa hi va traumatize loko hi kha hi vona human skull xipalapala xexo mi nge ma xi vona mi xi vona kwihi le Freedom Park ya ni kamara ni ngo loko mi vona xipalapala mi ya maphoriseni i maphorisa va ta swi landzelerisa ku vona ka ku yisiwa ku yini mahlweni maphorisa ma kha ma hundza laniwa ku vekiwe na note ku vekiwe na note leyiwa hi chava no yima ku hi langutisa ku endleka yini note leyi nga tsariwa but human skull ku na munhu a nga fika ni byela hi xona human skull a ku na ximexari ni kaneta viyaniya loko ni fika laha ni fika vhele ni fika ni swi vona ni ti hundzela loko hayi mfungha zo yima laniwa ku ta va na problem a hi famba se mani lava vutisa ku loko ri ku kwala ka radio loko ri ku na lava nga yingisela lava swi tivaka va hi pfuna ku loko ri ku hi vona human skull xi khandleko henhla ka pholo hi endlisa ku yini hi ri vaakatiko va la Freedom Park mina na mi byela mi ya maphoriseni maphorisa va ta kota ku ta na va forensic ivi va ta xi susa
maphorisa site leri ni vulavulaka hi rona va hundza hinkwavo va ra va chava ku yima laha hi lani ku nga maybe loko mo kuma bekicele u ta hi pfuna hi ku va chava ku hundza layani va hi chava ndhawu hi laha ku nga kumeka vanhu va yi fola va duvuriwini va dlayini sweswo ku nga yima xikalo lexi le henhla ka poli xi tlhandleke ku henhla ka poli hi fanele hi swi endlisa ku yini loko vana va hina vo hundza va kha va langusa swi vula ku hi fanele hi ze hi tolovela ku munhu wa dlayiwa nhloko ya munhu hayi ku henhla ka poli mbilu ya mhile ku va ve ni ngo la ni nga kona i khale ngo ni kha ni fona laniwa yi kha yi nga enani ku kha ku ri busy se a ni tivi ku maybe ni to va ni kha ni ri na xihoxo kumbexani munhu sa henhla ka nhloko mhaka va ka va mitwa mi le moyeni a ni ri va ka va mitwa lava mi vulavulaka hi vona se loko ri ku va ni twa ni ri mina ni ri xikalaveti ni ri la Freedom Park ku na human xikale xi nga tlhandlekiwa henhla ka pulu ya zinyokanyoka leyi yisaku gezi enaneni a Jovicho la kusuhana na BP garage ya le Freedom Park a Devland se hi kombela ku vutisa van'wina maphorisa ku mi ri yini mi ri endlisa ku yini ku maphorisa man'wina laniwani van'wanyana va fikini va kombetela va ku hina hi bota hi swi tivi mani ku country leyi hina endlisa ku yini ku ri maphorisa ku ri ti-detective se ni ku hayi detective a ri na problem mina ni ta fonela botpet le ka munghana lonene ni vutisa ku hi endlisa ku yini loko hi vona human xikali ku na noti ko va loko roko ni nga kota ku ni mi sendela ni xuta xithombe ni mi sendela ka inani ka WhatsApp ndzi nga mi sendela there is a human sky hanging on rhumelani mi rhumela loko mo kota ku zuma na noti liya mi yi rhumela ni nga tsakanga ku swi vona bote assembly na nkombo ta mina hi endlisa ku yini loko ri ku va yingiseleni a ku ngheni wun'we a vula ku endlisa ku yini human xikali nemetweni bota mina nemetweni ni tshama veri va vilela ngopfu va vona xipalapala henhla ka pala hi ndlela yaleyo ku na muyingiseri loyiwani yena i la ku angula ka swona i nhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene a ku na munhu la mutindo 015-297-1855 a hi hetiseleni hi lavambirhi laha hi nga siyaka enhlekani maxi mina a ni voni siku ra tinese swi ri necessary ku swi nge ze ri tlangeriwa tinese leti hi nga na tona lani i ti-troublesome hinkwato to tala la vo vambirhi vanharhu lava mi nge va kahle that's why ku na tamatisi ri borosa hinkwawo matamatisi a ku hava lexi xi nga ta tlangeriwa vanhu vo hlupheka lomu swibedhlele a va khomiwi kahle swi fana na loko i ku i tlangela Afrika i tlangela yini ka Afrika i tlangela nhlupheko swi fana na sweswi loko mi ku mi tlangela siku ra tinese swi na necessary swo fana na sweswo mo tlanga hi nkarhi vanhu valavo na cancer swinene njhani butpet i xikalavito nkambako a hi lava mi hi lavela va xikolo xa Mawawa high school hi lava ku tiva ku na project ku vile ku renovate-iwe ka xikolo so SGB yi se ti-mobile toilet leti hakeriwaka so a hi lava ku mi hi vitanela principal wa xikolo xa Mawawa a ta hlamula corruption leyi nga busy nge le ku endlekeni ku tithenda va nyikanisa ku yini va nga ti advertising ku na van'wana va kota ku apply ni nga khensa ngopfu a ni ta mi lavela vona kambe leswi mi nga kwalaho nkambako hikokwalaho ka yini ni fanele ni va lava a ni maya kwala xikolweni xa Mawawa mi fika mi vutisa ku xi ndlise ku yini ivi SGB yi mi komba ku ndlise leswiya loko swi nga ndli mi hundza mi ya sekhetha loko swi nga ndli mi ya ka district loko swi nga ndli mi ya provincini tithenda hi nge ti kumi hinkwenu swa tiveka sweswo ti ta kumiwa hi loyi na luya ti nga ti kumi hinkwenu so loko hi nga ti kumi hinkwenu a hi pfumeleli ku ma yi kumangi ku nga hi ku i nga ri kuma corruption loko swi nga kumiwangi hi wena hayi kona ka hayi kona sesi wa mina ni ri yana ni kwele ka principal loko principal a nga mi hlamuli yana ni ka sekhetha loko sekhetha va nga mi hlamuli famba ni ka district loko district yi nga mi hlamuli tanani la provincini la a Bikat Street mi fika mi vulavula hi ta twa ku va ta ku yini loko va nga mi hlamuli se mi ta ya Pitori mayivaka kona va ta khandziya bazi swa hlupha phela sweswiwani loko ho fika va ku okay Ike wena i ta hindlela patu ra kusuka la ka Msengi ri ya a Noblehoek va ku wena i ta ndla patu leri hi mhaka ku na pheta a ri lava a nga tala ku vuya ku hayi ku ve na corruption
Ares, mir namhlanje Nurses Day ne? International Nurses Day. I siku ra vaongori. Swi nga va swi kha hlangana kwihi na Florence Nightingale? Swi hlangana kwele ka ku. Oh, ka ku ye u tswariwe hi siku leri 1820. Ivi se lava va nursing International Nursing Council va ku hayi kha hi mhaka ku xixima mintirho yakwe. A hi tekeni siku leriwani ri va ro hi 1974. Ivi Dr. Jonas Salk yena kuma murhi wa polio hi siku leri. La ku ya vuneseni. Mina ni tiva un'wana veri i Susan. Ra hlalana. I nurse Altab. I tswariwe hi siku rihi? Oh no. La ku ya vunese mi byela. Se a tlhava nurse swi vula ku calling ne? Hi swona vula ku swona nge loko wona tiposa mi byela. Mahungu aya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.